bayisebenzisa bona uNkulunkulu wabanika a slight delay cabanga in a situation la khona uyobheka ukuthi manje usuyofa ke manje usuyofa in that situation la khona usuyofa khona uNkulunkulu wabanika a slight delay bathi awume kancane I still need to work bama lapha ukholo kwabo kwandlaleka phansi ukuthi hey sakutshela sathi ungasikhiphi lapha wasikhipha wena baphendukela uMose kanti uNkulunkulu wayinecebo elingaphezulu uMose waqonda kuNkulunkulu kanti uNkulunkulu yena unecebo lakhe kwasiza ukuthi babe ne slight delay uNkulunkulu la khona ezongena khona ebheke khona ubantekenteke kwabo uIsrael ubantekenteke kwabo sebekhululiwe sithe lapha sebeyabonakala bekhonza ini sebekhonza amanye amakhosi because inkinga noIsrael ukuthi inkinga yabo ukuthi mabe sebengena 3 test bashesha ukubisha so namhlanje ngizobuza wena ukuthi if wena ungena through the test are you able ukuthi ube strong yini because sebeyabonakala laphana bephakamisa laphana izithombe beyikhonza uIsrael sebekhishwe egqilazekweni mina ngiyabuza ukuthi wena kuwo yini engavela ikutinyele masubuyele entweni owuzenza ukholwa is a test ukholwa is a test it's not easy namhlanje ngifuna ukufika naleyo message leyo ukuthi it's not easy mabe kwakhiwa isosha akusetshenziswa ama butterflies ukuze kwakhiwa isosha setshenziswa ini i-training nezikhali setshenziswa amandla nokulimala makwakhiwa isosha so mangabe ucathi ukukholwa kuzoba lula then wena i-result yakho ngoba ama butterflies kanti ukukholwa kwale generation akudinga abantu abantekenteke dinga abantu abastrong wazi ukuthi there is a test you're being tested we test it's not going to be easy ngicela nje ukuzusho nje lokho namhlanje amen